neno eni neno me ya lewi o John we go be jaka John Kare la dera yela pange gwak ken list pa dan mo luon ge anga ge ma luon ge me pian ka lok budo Town there for you. I walu down my pole, pian one and a pigitegu. Petian lock, money lock on your John Polsin near to tack. Well, a war or a cat honorable Luchi. Back up being on lock, where I near and near a 12 better come on. So, well, a war weapon near my end of a bell honorable Luchi. Walu MPs, my make one more away. Walu be won kama beach machalo won gang gang pe beru be kan la chokane pe so won kama beach walu meriki councillors mo kan wen walu ge kilo tela pa bulu mo kan ma agi sab kan mo kan be walu ge be kire pe ki bulu me guru apoy de twal la radio mano la det yela Richard and Taylor Lopko won com Pabulu Manomi La Lopko won com Yamor Youth Council Kidong Ladet Patrick Kuyo anti won com Pabulu me Guru sub county won com ya beach yani nene Iberu bene la Taylor Pabulu Bernan la kan limgi Chaka kumere erber be wayang Komani aberi la kan lim mela mugi pa megi mako chene a pik tam mama tironi fe chene be peneni ye yen ki kermere atame government me Uganda nyo ot moko chik gi moko chik eni wek e fonyo wan beru chalo tuko palotino ana mama ba ana baba ba I don't know no ke baba ni chero I chuk wa chi wila latien pien pe ngeo ketagino ki latien ene rom vulu ki carry position ni and no budget mo makikero ni ubetie for operation beru pe bera chalo ke cherry cemetery catholic kuja gicho ke ti donyo I cemetery no gicho ni beru chalo un kede ti carro gicho ni un beno bi beru chalo wan so bulu wan ana la konya beru chalo gien benno gien be vi beru chalo wan and wek geno fonye mabe ere kuman yen geno uloko to vice chairperson Guma Bay and Bene, Piamur district, and Abene Guru sub county. In Bay Aki Guru, I'm Bena Aki Guru. Got no influencing them. And the dear you, Abene Guru, and Kenen kid me area where I take cooler chill. All right. No area a chill. Man, Newtony, Taylor Mortier again. Dire maja gibi bero ke kar me leo kakawa won kom ki lok pa bulu ni lok me teenage pregnancy ali wachel kimia bero eno ni ki wat ka comparing o bero ke yajo pe mo achel maromo dano aye ali badek kimia bich e kar me corona ali wachel mia bero foot pe be piano lo tiano matino mo yaj an lo tiano matino man mo ya tie ki megi ki wogi gi nyoro gi an lo tiano pe ya mano a ki lum ame lo tiano ni ya no a ki gai an lo nyoro mo kan lo ko lo tiano gi o ka o chero en ki yeju ni no ki por latin o po bon latin an lo nyoro lo ko re pilu yo chotoyo chung jibiri nyo war mo pien dano ti creating gin mo ke ken wek nung chene kum lutino gi an e kum lutino libachel ki mia birni petie no ngat mo cher dot pi defilement bene pien adort romo beru valid ke still registered ke wala nyoro ma latino yachi per romo beru ke kar me do me cher ka dot ingeo pego ma wano tikere ma chala wano ti ready ukany ka chala wan wabicher ka choke pa vulu miro wabet ke kar me fonyo ludiru wa kilutino
ki waja i lutino pe ya chon ki dong lu dir po chwal lutino gi i kama miru gin rero yaji e chon an pol kar ke o kin piny ino ke auction tie lu nyoro kwanyo tok la tiene teri auction ci wero kunu tien lokeni ngo ne mire la tiene timeni ni ke o yu tiene no kine ka chawa apara rio kinuchu no fot ge wero la tien nyaro ti chere trading center la nyoro mo kine chawa chiel kinuchu ene wiye po ni motara pe pitara chio mir no ke chere trading center ka wilo motara cha chiel kinuchu mediwo ne mire latino timngo an la nyoro bene bero ke ka ke latin nyaro in mego iluo latin nyaro ni gok chikela lorkon gok chikela dakon nying ma pepore ke dong latin nyaro cherno awubi mo lueni sweetheart ki gang ki lueni gok ero no awubi mo lueni sweetheart ikin jo arioni itami nyaro miru chet boranga miru chet kama ki lueni sweetheart nyura tini wego lutino yaj wego lutino chero ka chochon ko ere ki odi ka chela chel an kin ma ot eno ni tero ki lutino magino nywalo pien wan lutela don watika fonyo dano weng ni gwok latini kuman wek latino be dano mabe andon ka o kine di wo malatini ti chere te disco me chere te auction ne chero kamieli no an bena vura lor wiya kila tina pian ana nywal pian ke nyote ka o cha me gwok latin anu miru da gwok mega ini gwok megi entro water lu mugu ni watie ke kare ma o miru ga chela chel o bet ke kare me gwok lu tino gi wek kuri nywal chon enu bet pe lu tino beri gang kwan an nyago ko kwano beru ke kare me gwok kaga tenero chala chinchawa no honorable Lucy tikelo teno makaro Pierre Bor mate chulo ge no full scholarship mane beru ke kare me chulo ke kwano i resto no chulo weng ke kwano la yibi college no chulo weng ke kwano pa Paul no chulo 100% pekit ba chalo politician mukene luonyi radio ero no pe wa kinying latin mo machuro i wore Paris man itamiti Paris ma rioni itamiti village ma dek i megi tiero amoro nyo aria kin pin no pe ka chulo wala tina chel ke gwok pon wil latin school fees mo no pon wil school fees pala mine mo mano ai kagane chidong luoni ti chulo lutino so ento eni pien latin nyaro okwano ubero ke kar me no tij madit malwako chimo no tikelo teno makaro Pierre Bor antam kitam no releasing school fees makaro million Pierre Ngwen aninge atini man be palotina nyira ka okwano kati gang but eni kita luteno bulu wajo wandong wa wajo iwu wunjo moti winyu radio wego yupe o yup ki gangu kidong icheng ini chia bich wano bibero ke kare me chero kunu endro kidigo wane honorable Akelo Lucy kong wabe ero miu barri mia chel ke apa gine giluona kayang ni siyara et kitenena kiluoni trumpet evangelical revival ma trumpet evangelical revival bibero i church matio lwal man bare ma prime minister uchwalo entro i directive message mina ni chairman LC5 keti tero bare bo trumpet evangelical revival o miro ngat mo chungpi prime minister bera Akelo Lucy so pana romo pogo ne piana achiego ne na mirate barricheng chabet pian ona vola Akelo Lucy no ti Rwanda furo landing la wo ke Rwanda wachiego ne chia bich kidiru chon me o kina kachawa a bich no miro wate barri bot trumpet evangelical revival kecha bichel
wano be bedo ke kar me cher ikwe pa vulu manotie gira meno no dong ke pinyo wache ni yuro iru dong logo keta geno gwa wakere pien gwa wati wi vulu. Okay. Aratami ginma be team me bedo kumena foya. Apoy twal one com. Now me chero kane ano twal log mo kane mati matek itani ani yani log me balalo. Wangeni deadline makemi igi donc temo karo kama kane winyo donc ni ke wachine ko o en de piario ya bit magien po kwanyo so kibi ero operation maluk ke guideline ma president twalo. All right, so pangeo district mami mi amoro tinini amero wachine loke balalo dano uwinya mabe president twalo lok ne omiro joma polo o check o ao chen lok ni maluk ke kid ma president twalo ki lok politician lu woro win mabe nyotini balalo weng no maluk ke guideline pa president Museveni mi urpo jo ma polo o check pa president ene mi rungo o ento wek balalo weng kita jo mo kere mironi enoni abeberu case by case basis te lokani loke ki kit ma ngat mo pa ngom ki wo mati area enoni ki beberu ke kar me chibune kere ana miero bene chire idaro i lokachel kay winyu group mati lobachuli kita jui neno cha chatana yeti de lobachuli tima chele waji balalo must go balalo must go tien lokani donc pe ka logo kita president Museveni twala ki guideline giti wacheni ka ini balalo miri endo gienti ka wo ki o bot luak ki pegi wajo i luak kita balalo weng romo akede erge o merke ke tuwe wigi ke la tamma kwa chiki tuwe wigi la tamma kwa la chinjage o bora i palokere ge riamu wa die pa Agustino pien ge mero ge mak chelgi ni ge ti riamu die an mandok ti time ke neno ki ti mako chelgi chwale WhatsApp ke ge no chengenge mo ke wajo ni mero fencing ngoma chuli un nyankole tien lokeni no la diet matie national leader no ngat mo matie national leader ti meteni bet ki kare me provoking situation and jomo kere mete ki ti ki kare me balalo ni wek ginen gini gien lotela gien malotela chalo wan waromo timo ne mabete ni beru chairman LC5 ufonya me beru la dir kero miru kete kere lok igang ke lok makumano binu machale lotela umiro wa chip wangwa meneno neni tim mene makekero gini ge riambalalo ka tim eno ni tikar tiu tij maluka ke kita miro ke ti kere ni wan lutela dong tijwa me don chingwa ni omete ke tim makechimogi peti a tiu tij kita miro ke ti kere tij pa wan lutela me kero ni ngako iyoma miro wunu kem. All right. Now, maybe just to shed more light in all this, because ya gikene wanano machaka dana pa we abero kemagogi mukane ne kangolo chel ki gulu district yo mukane waniang ne ki gonyi gino ki chwala gila cho man probably machala duki me listening to the blanket all balalo must go. So what are the facts? Joma ki mako ki kangolo chele amero wachini meno ming ne ruede pian machala tela make mero bedi tela nyolo tela mukene mati kom pero mo me chero kangolo chele ana waji iludir rodi ke ludir mati area kete ano mera o char ngom pakaka o miro kit ma lo tela romo timu kere ma ana waji i kwanyo go kwanyo list to weng machalo manoti ukidi wa mi oborruot teke ana ai kaka pala bel ana charo ngom miro mera go complain teko mera kelo complain tap ni a charo ngom kwaro ma ngom kwaro peke charo o miro dong ke kal kwaro kilo tela wa yenyu yo
ma kien makara erni romo bedo ke kare me claiming pe ngomgi ero ke in mabe pe kaka na ichero ka ngolo chiel ni ao kan ni bedo ke kare me awe distant pieno ini miro bedi tela nyo ini teme ni miro kinini ni ini gwa amiro wachi ni gin mutime ni no bedo ke kare me nyuru chalo show chalo sinema an pollo tela mati lo wachuli ma bedo ke kare me timone dano ngeo kita yuweri tiyo kereo gi ngeo yuweri wiweri kom no mwaka piera dek ki wiye mwaka piera dek ki wiye muri kere komi ki ngeo tini ke provoking yuweri romo bedo ke kare me rubu pinyo wek gin machalo tela ki bet ke kare me wachini gin no ki tek yen jimi ma nywa en maketera chonya ni teke ini eru lugo disorder yuweri maro kuriti en tutwal ya gigene joma be limo chan beru lukin gang won kom wek lukin gang gang ti mietni wek lukin gang pogo lim chan wateki team apparently teams are real of course team ki wati ti da de balalo must go kiwai balalo must stay kidong balalo men must go women udong no que no nyankole mo piano ke o palar kenyu jomo kendo tie waki ki anyira nyankole mado nyomo gok ti beru kere ot chalo dagone no dong wachini omiru cho agire eto mone odong kin so watiki team ma radio CJ Chief Justice Chief Justice take a telone to do and then there's also another team apparently Paradate General Utama of course here we knew in across radio stations talk shows and all that. But to shed more light, one come. So your man would actually me or kwan. Where gikene anati waje lo achele ken genatie Chief Justice Ochibu lo nyim President Museveni anamero wacheni mawati nyim President Museveni dan machalo kelo riem mati minister ma President Museveni eno lo ko malet Museveni loyo walo jo mati party mukene kone FDC kono independent jo mo bedo chalo il baloke ila runek giano logo malet bot President Museveni loyo weng la diro windolo matika wajo lok ni wek balalo ko ao ke dongi nen ke ngata ti qualifying me bedi ngom muno ngom yo mada udugi yan gibet ke kar me gamone ento bene ba diene po cham and o windolo beru historical NRM and to me mo tie bot lutela actually mo kan don ti we parliament mo kan tie wa ke position no beru ke kare ke chala ke joma ke mako gini no ti tero wa mattress igine outcourt ni ene bi vuro kenyu ke pe neno joma ke mako gi e koro ka nyur shoni di Gulu City da kun balalo ki diengi ti we kino raho te ti we kin pen ila yima ti we kin pen la kang ti we kin pen okidi amiro tene kita miro ki bet ki kare kin ma la dir Chief Justice Windolo Chibukere ono miro ki bet ki kare me mi opportunity i jo ma ki wachi giti kete lutela en kete gi ma wa chairman LC3 ma walo Chairman LC3 miro kumchawani jo matika evicting balalo tikere entro ma foot ki kero lokni che nino deadline given in the Pierario we are beach in the Pierario we are ngwen Chairman LC3 ki tiede ifil me cherokadore angama don kedeni an LC5 adore in the pure ngwen team matiedo kat neno ni miro ke victing balalo ni tika tij o miranda luoga lua pienda bero ke kare menyuru miuna amiro tetni gien ma o miro ke team machal lutela pien lutela part ki jo ma miro kui jo ma ti tela an ma ti tela ni part ki jo ma miro kui an ma ti tela gien ma o mira bet ke kare me timune
kumchani me grouping wan lutela me kero wang wa tich pa lutela eyes on hands off miru wonen chi po gudi ke wonen dogu logi nyuta tini la tela ma peromu lok wa entro neno pekiluoni la tela so tich pa lutela ma miru bet kikar me timone teniro ni ene me nena tini implementation mono ti wot nining. So in other words, ke jo matika tiu ti ma jo mati tiu ti jaranyi ma gwok ti kin piny miro machala tela ibit pe iye ibit kikare meneno ni giti timo ni ning wek gin ma giti timo ni perwarte chi yin wati kany ko jogi la tela ma be romo bedo kikare me kero jimi matime iyo me yo ma petiuni i romo tiu la piny gwori ke miteni yin ibit kikame nyutre yo me la piny eto pe romo karo ikin piny ino mutaka mono loading kichengenge chiwa man in pelu panyankole in nyankole titimo ngokan you're a national leader so amiro titani gin mao miro kitim. So are we being diverted by all these? Yes, of course. The politics. Ko dano ti kero gin eni me kero mere lok me politics me nyutani ana ti ye ma tek ma da pienti ma ko chel ke nano ke yabo WhatsApp ko ni yabo TikTok. Kuri ti volo eroni enedong ti TikTok. Ni ngade kono o street o beru kadore street pilok wani balalo must go kun implementation food potum gina mir wano team en implementation meriamo balalo ma polu o chiki gira wene kidong jo ma ulu chik ma president wacho ulu chik ke ana charo ngom la tela romo beru ke kare me tik ki o min ngato charo ngom me ero complain case by case basis. Right. So nena tini ini wilu giri ngom ichelo weng ete ichelo ngom kaka ngom ino me chelo ni ipe kitweri ye tien loke ni waromo beru kikar meti pien lu dirachuli do chere koto o waja ni ngom mo ke ken mati lo wachuli kiluoni customer lan tien loke ni ngarachel peromo charone jo wachi ni peke te kot peke chere kot kot eno gonyo jomo ani kora yegi chero jomo kerma watini ke ter kot no do bolo fuki pi no ti lawyer ba no ngar any lawyer ti waje peki cheri kot gi chet kwene ikwano lo pingo. All right, one come so you can look mo kene ma president me bere peke kong o tela bolo ilo bachuli nanwe ana ter down ni wati karme rehabilitation kwanyo dano ki lweny dok gang ki rojo wi dano wek dano nge kama gen tiye wek dano nge kama tiye lutela volo miru bet pe lutela ma miru bet tie ene menena tini ngoma miru wano romo timo ne kachil ka yini timo gina miru lwako timo nuta tini miru doki yen la tela mo me konyi pien induji rom kila kin gang ketani an kumchana me chero ka ngolo chiel machalo an la tela tien loka mi rogi no ngat mo tel an la kony pien wiao dik udok chalo kiniga pala kingang nyuratini kiti pala tela me guiding ni ka enuti wot mabe ka enuti wot araj mukene ber pe no ngato piyo dano ke da ko cher jok. Okay. So nuratini wano romo timo gin mo keken eto peo miru wabet ke kare me kwanyo action me cherie jomo kene winyu chala ti lok volo loka baba miru tini ilok eni weng biberu ke kare me teru gine andano maduong ki biberu ke me makogi no pe balala chel mo adong no dong pere pien cha weng magetimo ni no ge kero tim nong ti ario tim me geru ke tim madong beru ke kare nyura tini jo magetero ge implementation ni ge kwan die mir ki nen ni ki tim ni ning wala chincha wo die ma wano kero ge o withholding die ma rom piara ngwen lui o diwo
umiru tichwa machalo lutela wa yen dok piera ngwen udrio chero kwe ke pege nyura ti dan machalo RDC ki jomo ken ma dio luini miru dok gi maggi pikuo. So This is dilemma. Okay. Na miaro chero government land I lakang ongeni dien beno tikuno dong go kejerining. Amiro tedne operation machala more local government iluo kachoke ge ero operational plan. Operational plan ke bedo ke kar me lugo maluke ke ora keta ke kero kede. Anti jwa menena tini dien eno o ki ngom ki lobo kama ke kero ni pre-project area. Enta miro wajeni dien kabe pemiro ai ngom mela kan keken. Walwak kama wano ti wane kiri ngom mano gichimuni aduol eni meeting guideline weng. Wati yu kikare eni. Menena tini ke anacharo ngom o mero kel complaining ngom enuni. Kaka ubet piny. Ento peke bet kikare me bedu raudi. Keki bedu raudi. Nyo ana nyut ni la konya tek mada machalo politician abin mere court kany ate mattress beni amero vuro kunu no diang mere ti cham comfortably di wo ki di cheng mot eto an kanya ate wilo mattress me cher I kere court nyo ka cher kaneno ala ngat mo mati vuj eno ni amero wache pavi kelo pressure I diang mo ke kerni and ma yamur local government karmo ke wajo deadline ti binu aneno gina chel ni maluka ke standing order pa ministry maloy lokum le no ge kero amuro under quarantine ma chel gina timo me chero both ministry me wachini quarantine gitimu ni ning kumchane ki gi lifting quarantine tien loka na amuro pe under quarantine biro under quarantine no pe yeni dia chel mo kumchane ki lifting o piana timeteni yo betuolo wek dien enikati lutela nama ke amuro mati malo ki mati piny gina wandong mir watim wa guiding pien ngom kwaro ngom kwaro rudi tie ngom kwaro rod kweri tie ngom kwaro joma lugu kote kwaro tie ke an la konya charo ngom ento check guideline pa Museveni noni ngat eno meeting guideline ki wek an kaka na obin okel complain la konyo charo ngom mapeluke ki check ana miro wachini jomo kwano lawyer kongdong wabet ke kare pien watiki jomo kereti general matiki ngomgi wakwanyu big fish eguni wano lok eni kong kite lok we koro striking ngarachiel kor stimu yao jone wano bedo ke kare me loyo keso kaka eni weng so petie ngat mo ma wachini en ke kwano lo maluke ke gin moni matiti me peluke ke chik ke tero kunu chik pabe kwanyu kun ngat mati keroni balalo ko kwany gini tie ngata loyo court me wilobo ni Uganda ana miro tetni ma en romo timo review file mo keken maketimo nyanya nyuta tini peke turning lock ma wano tika timo neni udok gin me chui wibie ma ke ngat mo o radio kany logo lok ma chale wajeni an giti yenya ma maka an giti yenya gimiru neka go giti yenyo andong keken pian miteni luak igu ngeri amiru wacheni ke un luak igu nget ke lo tela wandong wa bangeo tien loka ni miru ke yeny la tela dako lo la tela ke ana la konya bin radio cha wacheni parangeo gina mira tim eloka ni amoro jone ming maraj me yero ngata pengeo gina mira tim o kan wacha kok kipigwa chalo dano pe kok kipigwangi so gina miro watim enemenera tini wan luak nwati ken piny case by case basis atiak sub county atiak ruot ma atiak uket council me ruodi piny keneni wuota nga mo charo ngom o miene mono goyo complain waromo chero dong case by case ni ning pien maluka ke guideline pa president Museveni muchwalo pe balalo weng miro balalo ma meeting guideline ni miro po eto balalo mo meeting guideline romo teke
kaka pa ngato charo ngom bino ulugo ki bor ruot wek ruot en lo tino ma ake kaka kenyu o petition ni wano tie maluka kitele lo kum ngomi chalo ngoma utime ngom palai ma tie i palaro o megi ngat mo pa ngom ti wachini awubi ni opa ngom la bo consulting one members me dugola an NAP kingo letter of administration me paongom enuni nyuta tini kiri ngat moni ti kwarong die ingom pa minister lai the late no pe ki twero me beru kenyu piano migine ti goyo complain watimu man ka beru ke kar me wek di police maga ke police maga chigi chero ke gonya i court piana miro chungu nyati la tela. Man ini perwata ki chik. All right, apoy won kom. Romo rwata mere ki chik kita initi tamane piani miro tela nyiti tela mete dano ni gwa kuno lukin gambi mete mere ki denu chan. All right, apoy the twal kong no work lock pa balano ni ka kenyu lock dong. Yeah, I will lock bene pian wana chuli maro beru ke karme loka ke ken kuman ki yenyu yo metele. Piani tegi lok enigi yenyu ni team mono betie kin pin an ka chung kan ngarma luonye inge atini ti ai ode kunu pian team tie ge balalo must stay balalo must go ke ngarmo ni dong bedo ke kare winyu boro ngarmo to twale radio kan boro kin lu dirni chief justice no la dir general tema mo gine inge atini man eni ai team chane eto dong pemero nyura. Okay, I hear mo kan petie. Now, one come lock me pension district bori ni karmo karangech chimu bere kabino the kan ki go bere chim boten lu dir mo kane luor gitieni wagrama wa kholobo ma pegino ma goba mitik ma meggi ma gitiyo bot gamente district bori pange kiat matikware. Mega tie Roma ki district mukene ni ke tie borra ya moro gine la wo no chimachel ki diru chon ma cho cha par chel ma ki diru ano chimo wachini honorable one pensioner iwa pe yomi kumun lutela piana mir kong wan watoka ochulwa so komane bero ke kare utiero messages ke borni iti tela mabe kat mwete ke tela mabe entro lok mo kerni catching word ma inge atini upong kiniga an ma upong kiniga amero wacheni pensioners weng pati amoro ana luongo gi aloko ketgi akero karne gi registering peko gi inyimwa ngara chel dano ki peko erni gi tero kita peko gi tikere mo kene ma tiki letter of administration ki mo kene ma en kume no ngat moni pe football to ti kwo an ada oberu ki peko ma diet mo ako karo chene mo kene dok o chen i Kampala. And mwagane ki tuwa chene in terms of arrears. And in terms of arrears, ma ki duwa chene ki kero piena arrears ni million mia bit ki piara boru ya dek ki chile ali mia chile pi dek angwen ki chilling mia chile kapara bungwen meno any pension arrears chene ma ki duwa ko maomiru ki bet ki kar me chulu ki wigine. Amiru wachene jui pensioners liet to 12 pien mukan lutieno gi ti kwan pege romo chulu ne pien peke chulu gi man pe mirena an cha weng aberu ke kare me lok la wo kao ngata chwale warga en borni no cha para chil an di medu ki diru atie piano no miro bet Kampala i kaneno president and PN maluka ki allocation macher ke bot president aloro lokum gin matiak and president nyurne miro bet kere ka choke dore maluka ki de atiak sugar and miro lawoni a bet ka choke ki president
but president o the European tigi commitment ni possibly abi beri ka choke kede in Chia Beach kenen o wajo tien lok ne abi beru pe ne gene pavulu ka president o kero ni abet standby piano miru kong ki booking president ne chawa ene miru bet kede ka choke ke president so na abi beru atara maluka ki program matia tiak and preliminarily gen matiak donc gina watima hotel luticha government gi cherge team assessment donc watiti ma location o billion a beach and a billion a beach wa mero furu por padano miya ngwen i area me i Kaladima ward mati lego i Pachilu i Parwaja Kiokidi a nyota tini wabe kwanyo i household mia chel i parises angwen eni wabi furu i household mia chel wabi furu eka Abija Beach and metit ki budget eni pa wabi tiyo ki cooperative society dano beru ki kogo i cooperative society ni pien wegi jo mo gake itela eni make chulu chene eno ruenyo kelo wo wamete ki fu por pala kin gang direct wero safeguarding tiang chi wabi beru ki ka chok ki president chi ka waberu ki ka chok ki president cha titi wu kin mo miru ki ti kere and production office mega lutit pa government ene bi neno monitoring kito miru ki ti kere man ene gibi fur porni gibi perro pet gibi doyo chi ge nyaro kodi ene gi chari level i wel mela mal chene ne beru megi an mana betime mwaka ke mwaka ma chela mete kongi ti bot jomati ya tiak ken i parises eni murumu tiang wek tiang bene peke wang yan ngat moni i oro riemera nyiri ke ken cherwa ye watiang ana keruman eno weko pacher loke pension but ka oberu Kampala wacho luko dano pole eni weng ki beru ki kare dong me kelo lok me chulogi ento pero tie public service miru mi supply number nyo mi letter of no objection ni adao chul joni kenera mur local government utiego dong yobo arrangement kachalo million mia bich en mamiru kichul nano kichwale public service miru nong supply number ene dong gikeru in ki number me chuli wek diri ka gitika auditing in maluka kichul me kichuli kere ane iye watie ki dano magi ma ono dong tia range pi loke chuli atie ki okelo Watson Cosmas watiko balo Simon Peter laboratory assistant watiko Riema Walter Kumakech education assistant watika Rob Paul Bia a teacher primary watiko Pio Richard Atok man enoberu mukumu machon watiko Lany Albert watiko Court Geoffrey watiko Mony William watiki Tekwo Samuel watiki Nyero Rambo watika Mone Frederick watiki Nyero Uyet Paddy watiki Ochaya John Tony watika Achaya David Kin watiki Amono Grace Ogora watiki Lato Victor Unyera watika Mone Athens watiki la Joel Angelos watiko Chan Bernard watiko Dongs Silvio Odora watika Chai Santo watiko Oriema Francis Lato watiki Tora George watiko Bia Simon watiki Kilama Pipi Philbert watiki Obalo Rose Oto watiko Kumu Charles watiki la Joel James Charles watiki Kumakech Jasper watiko Okeny Paul Amir wache jo mokene ma anakwano nyingi ni gitia range for payment and to comment matie papat chalo Okeny Paul what family po presenting letter of administration watieki muku chalo muku Gili family po binu ki letter of administration me claiming and to kanya location me chane tie
tien loka ni teke magalimu tumo ma family po keli wanga ma omiyo kichul ki documents kita kichul kere chene miro dako an ko do wang me are orang pedu dugu nyura tini wang ma otime kumeno chiki chulo chene mwaga romo beru ki kar me binu watiki ubol sarafin uriang mano enige kero ready for payment meno ubol sarafin tien loka ni ki miyo supply number weng je mukere ni weng tie o Ken Paul no watiki family has not presented claim and allocation me chene wa will chene ma omiyor ke chol ke ti borakany ane iye o weng teacher dong menero ni lu teach pa government ma omiyor ye ni ke chol down ni ti timo ngo ke chalo eni pole weng get ready for upload one supply number is created for the administration for the administrator tie lokani i public service miro get supply number and man eni ati kur supply number ki public service take don give me order ni ke chul ngar eni no dong tia gonya me berutie ange atini la wo makao ti Kampala miro ke bet ke kare me yobune ke chala tiki la Joel Angelus beru deputy head teacher but comment ma wego peke chulo ene date of birth to be corrected before upload tien lokani chene tie umirge uploading chene ento nero nyale po ruate ki documents nyura tini family miro bet ping kilo teach pa government ki correcting nero nyal wega da uruate ki kare me ki choe kere teach documents ma eno chuelo we ki chul and man eni comment eni tie papat ke ngat money case by case iberu ki kare me go chim human resource me go chim talo botwa ana yabo computer na kuman ta yabo eto ke no ati woriyo ngalinga no pe endo teke ini no anati office kete chalo kumchawani nywe wajo ngat money nyo o de chwalo message ke chwalo message ana beru ki kare me wachi comment pi la ngat ma miro ke choli tieni ngo mo rem gin ene ke ini chobo ibiberu ke kare me ngo menero ne kichuli man ene wiye pe weng pien pensioners ma moro jomo kene dongi kero gigi ero no chene part ki ngo jo ma miro ke chuli so in total jomo miro ke chuli gete dana de ni ene ti dana pere dek ki wiye ento chene me mwaka ni tie billion achel ke million mia bero me mwaka lim eni matume dwe ma bichel chene ma miro wachul kere pensioners ti 1.7 billion and 1.7 billion ni eni areas ati kwano areas ke ken manongo miro ke chul ti million mia bit ki piera bor we are dead ki chilling ali mia chele pi dek angwen ki chene mia chel ka para bungwen man areas ma miro ke chul ki dano piera dek we are bungwen ma kwano nyingi ento mukene ni a normal flow kito miro ke chul ke pensioners ti woranyim alego luakwa ke lok motie kiritek chwal latini go chim pebet ke kare me balo chewani me ringo me chero tutwale chwal ira message ni ana ngadi supply number na en peke chula ngoma ra chairman chi ana aberu tutwale chwala message we go do in record pian mo kana ti woriyo we ga bet ke kare me lugo kore ana fo po twal com me beach me amoro district la radio Pechawo uberikero minongo yue machek me chatwil ka uberikero me gamo chim kibore na wo eme la peny maduong lok mi yo lok mi jemo kanento obidugu won kam uberikero me gamo ne chan dek panyen chawo wa chemo tumo wono yue machek me chatwil ko wadu chan man yup me kumalo wa lore yu medit me tuj pachenyan nya maiko
Child trafficking is real. Don't allow any of your children be taken away from you by an unknown fellow in the name of job search, study opportunity, without clear investigations or involving local authority. Child trafficking is real. Let's remain watchful. Slavery still exists. Let's take our responsibility as parents. This message is brought to you by Favor of God Ministries, Women Empowerment Project Department. Ko pepera kero watama ie abir mera katimo ticha. King Marach nen kong jirani wa enini oberu ka penya ka gwa ngio ka madako ne tiye. Chala ana ya gwa dako ne ania wiyewe ayere ka wache mechero ka penya dui warige makutie lumni. Jirani ichware lokene dok maboba wai poi wieni ero bira dui chan rajba peitimo mabe tam kon ka ono biru in ka ngati mo wachi lok machalo meno itama ni ngom wa wek ka biru wa bit ka biru me yom twin pe dano duchu wa wek lok machimo tok ya para wek ripe kitimo kiya ayo beri kienwa Kwenaman la kelone bori aye Center for Conflict Resolution Champions Project Phase 3 Kongiribu Chinki Amoro District Local Government Kikon Milim Maakibot Ifa Zivik. Oriem, ngo matika time, dano tika dange dok bene gitika kemugua, ngo matika time, aneno in bene tika chero wakalweng. Abora, in pay down ni Johnny gitika bino kamunywa, kipalo nanywa. Pe omera, pe miere mak chiri chi, pian toro chik me lobo Uganda, bed pinchi polo kidul manitika lwenye kingi. Ulu tie jo matim gero tie kuogi matek mada, kwe lok mogo mapol machalo pe patij, bero ko ata ni boy la bo yele pia teach kingat money o pichopo mirini kitaman gom matika balo jami meda wajwik man ni woki teach pikuch kiti teach makelo chente ichingwa Kwenaman la kelone aye Center for Conflict Resolution Siko ite Yume Peace Champions Project Phase 3 Kongiribu Chinki Amoro District Local Government Kikon Milim Maakibot Ifa Zivik. Me pabo otia tera pitie palobai ko Grace Missions Church pabo kelu Pastor Daniel Ondoma Kinebi ki Pastor Silas Maaki Lira Kachel ki Pastor Lawrence Rodbe. Don't miss this event because there is going to be a lot of miracles and wonders. The theme of the event is Jesus Still Saves, picked from Luke chapter 19 verses 10. Yesu Christo Fudlara. Yugmano Bibedi Pabo Center, Ibame Town Council. In the heart of the town, Inino Parabo, winning the Pierario. Bini known Chadeni, Kiyuman, bring the sick and all kinds of infirmities, for Jesus will heal them. Pingech Matut, go Chimi number, Notabira Bora Bungen, Pierario via Bungen, Pierario via Ngwen, Pierabungen via Chie, when you Notabira Boro not, Pierabiro via Dek, Pieradek via Ngwen, Pieradek via Bor, Bindua mi Foch, Paki War Bot Lubama Latue, Ipabo Center, Ibame Town Council. Lare we mecha. Mi lo alarma ti we mecha. Ichi paraja waitia bit. In favor fama. Ena manota biara bora deka rio deka biara kanota biara bija dek nota bija bungwana boro bicha berker migo chimi mela penyo migi nyuwak tam malupe ke nga mo berker menyo kana ti mecha yo diko menen matenti won komya bich me amoro larit Michael Akonya tie ki larit uyo Patrick Antoine Kompa Bulu me guruguru sub county kidonga tie ki larit Yela Richard and tie won lalopko won kom me Moro District Youth Council. Hello. Man kwana. Man dit nyero di chorom. Po nyero ke chorom. Ana me le won kom ni do tele ba mam magi dore gu e magni en tam dit ma te ke kara. En won kom nen tele gi dore ci wan ci mo ke no be. En ma ke l'acteur lok me pere po. Okay, ayera ma kan petie hogama chim foot kiboten la radio. Ke di la pegn te ki tam me mero mine. Ciao ne en. Hello. Hello. Man nyaki kwana? Man point diri Benson gi gera. Poya.
Amira mot lo terma ni mabera da. Awi lo kuyo machina mabe yure o lo terma gurgur ka lo terma kwere mada. Ginatie lo kum ya polotina no ya chela wen. Lo ka chele la bola chala ka magi kwere chala gira. Ka mo madong dano mare miel lo wen. Ane kuma kana tiki kero mo. No miel wen ber di chen kan. Yen kenye don ka mo madong cha wen no dan fi miel yo mara rada. Boy. Ginatie amira wa lo kum kwere olega no mero umi fonye moramo. Kidong anma giri bene amma tala fondi ma dog gira bene po mina warga numero nuwa bene tamana okay point point dini won kom gere la point dini po mina warga ko nana warga ne o okay wagama chim mukene chim Mario kibotin la radio hello man nga ki kwana man ki porba amen awa ki porba ki poena naga man marwa ba me okay yo moro amen ana watini lok machar me me tam kilwak lok wa me kwa me achuli wan wa ngeni wan achuli uno wa yot yo ka wa ner gen ma yot kalo ye ngwen ka giri pe ka cher ki kum ngwen kere pe te ye di ma yot tio na lega jo ma gi kwiri chala kon geni yo wati ka de nen in wa ti tuolo konyo mir me kwanyo lumi wa no wan achuli era wari pe ka cher Bakit macam anda ngayuti, kari ngayuti kimasta ni beri mi lo punya kaya orang beri yot. Anak boy itu tual pene niang kamu bilok mamiat kaya ni malay mati ye ulai gumya ki god diri. Jadi aku ni po aku dapian pen ko ni kan dugi karam. Wajah coba wai ni gian mo ni iwa pe ki bal mataru aku dap po kian wan kere beri wa yot wono. Wari pe wono. Wati yu ki ciak calung ciak mo ne mas sawa. Iwa beber mabe dak lu bawan en lu bama pelak dak lu bama petawan yo loy apo ya amen por toal ma mano ke yo moro ma yo mio chimya giki en radio hello man nga ke kwana David Parbo Boy David apo one come to gam Hello, one Mochalo Parbo, take a pair of Chiani, El Santa Sum Parbo, Perky, Mac, Death Dolo. See the Panaca won't come with dog any co coin of things. Piano, what time on lock to German Margin and quite a year you can for a chair for. Okay. You are good worker, don't forget to okay, poe toal. All right. Poe pichawa la yodi ye obere kermi dugati ye kan ogam wadok achako kibot la rio Patrick dakia kachel loke bola yodi mengikene. Toal moderator poe gora mi studio kan akona charo ke biyo loka amira agam pen pa wonwa metibu me gira mo wache en put pe no warga petit le tual warga wo pogo kama pol copies mkan furu dong so chal gira koni gang tini en bi ber ker mi no warga ne kada dok me gira ne bot bul wara meti wa tian big wo bin wo be lu ka chel wa ko no un poin me beju ma wo la ko wa diri ka wa leo gang no wati down ma queer ma gen beri kom ana town for it poe ma tak dira yele da ka chelo ke bola radio a town poe lo ma down go chim poe be chwa wani wala ko mabe donc a wajani yoba tie mabe but pot kerwa hotika mediki no konyo yoba pet mamiero so we ki kope me konyo hotie ki la kale mama manyeo yet martin Namasimati 0779 752122. Donc a gero awani yopati mabe cham kigina mara wen tie morama. So luak wen kadipeno karatach plan tie piri tie program. So a gero gi moro jamu ken magwarno
kitamani amer dia chaki mor madama makarbet tel pa bulu chileng yepe era ida gwa khore potika gwa ga jam ke funne ne an be ti dam mo apoy so foi to al ka chet ke rema ke besar o ti ke de tamna foi poy twal na det won kom ya beach afoyo to twal mi da ke garia o yes afoyo nyero ki chorom an chorom balalo peye nyera pe ka lok piri ati lok pi joma in giri romo dore ki MP ni pien balalo pe bore pien pe di ana lok ma logone alogo kama balalo tiye an kenene kilak south an balalo tie ingom matila kang an ngom en ngom pa government ma ke kwanyo gyo kirige timengo ana mero wachini kemire lok eno dok politics kita loko kere juini chi luak mo bolo kui ma bole wa kui ena bideno chan ana meteni ki bet ke kar petien lokani an kati loge radio nyati LC5 no anyang mada miru bet ke kar me advising one lutela yo ma miru wan wakem ma pe bolo luare pero an ananero gina tek loyo weng tic palotela ke dongi yero ene pe medore tic palotela ma ke yero ene me chero kalok kama loke ye ka tiro kama ugom an ke dok la tela chero kadore tien loke ni no tu ruenyo kitiche amana wocha waja nyero ni ubidore tien ugio edo no pero dong an ini bi beru ke kiniga ni machalo in kiniga mari ero la tela no ke duwe tum no mochara no no kete kiniga ino iti nget lok moma no pediu kumi chalo initi choromi no yi nger gin moma pe ini ngeo piano la tela ni opiri ke kiniga an kodi peko dano ke kiniga ni amero wachene ke imete kede in ot ya vito no ot palatela ti meta nyim an ati mete ne ki look process kito miru ki chet kede afoyo la dir Jackson atame wan weng mapeki lui i bet ke kar me o me wek kiti vulu ka chake weng yape ki lega ke la fony dini pe nga legi wa nyora tini beru te o tierro bene ni dano maro loke miel amer wache kiri dano maro loke miel chung pa ngara chela ni latino berite miel o chung wi an anaka yang na tila chakwe aguma an ke gine ke goya wa chel madong gi chelu yete aguma pa me gi dore te aguma wa ti LC5 an amero teteni dano weng mati wi loboni lu nyoru gi tie ma fot la tela po bino ma fot in la fondini pe bino gain ka chela chel miro bet ke kar me tiro wi iro mat aki gang man ene lok ma wano biberu ke kar me ro ma rot lo ma miu ki omoro amero wachene la dit afoyo tutwal umiro waripe ero ke waripe igin ma pa tere ti ada amero wachene ana la kony pa ti yepien kibi kwanao ikini andu jatiku iti mange atini pa be kelo rizal ana amero wachene ripe ma kelo moje ene be loyo ripe mo ke kan pien romo ripe i group ma miro chet ka goyo widano magi luo woni ago nyo a vote squad no kodi ripe eno me goyo widano ni no ano pe no romo ripe kete wajini i group pa malais no i kit me chek no perwate ana waji dano ni waripe wunu menena tini kit mati eno bedi ya chuli eno pe kit ma kingeo wani wan dano ma gina tie rom bere ke kare wadore wachiburi buch wachib kuno yo matitie no an bena tie wa LC5 no ngat moneti parliament mange atini ka gin matika gwange eno mirire chere parliament bino ye borri yo moro
kun nge atini chope ki parliament. Ya giri David iteta lok ma omira bet ke karme luku kore. Kum chawa ni piani yunge tiago loka abe beru ke karme chero kanywa kachil ke jo mati crusade. Jo mati morokole mati crusade ipabo town council abe beru kanywa ketgi machale la tela. Pian book palo Roma be chura na par de wache ki wolo lodge ana bi chero chala lodge me chero ka yabo lega gi pijo amor district ka yabo lega gi pijo amor district ma chala wele ma oloto bi beru ki karme choro chwingi me na na tini gi leg pi wan lo tela ki won jo ma wano telu pian cha mo ken wan mo ati kin pin ma wano telo gi an no kiniga po chwingi mamiero lega and eni gikero moro kole maduong group maduong tie ka lega ipabo town council pia moro district ki lobo me Uganda komalo me Uganda ki lobo wek ada wabet ki kar metero lobo yo mati so ana bibero mechero bodgi kabero ki kar me yabo lega mana tie chale chairman LC5 kidong aworo angolo ki office pa jome match where anen ngo maromo timetien lokeni la diru chan abi beru kila gamini siana bi word ki office kuno ana foyo ututwal afoyo Luwin radio lok lila peny ma duong ma wono penya ana bi beru ke kare me gamone tutwale lok kungudi an wala wo aberu ka inspecting good achel jomati area me olia area me bira la wono nena area kuno ma ana tika neno kita gudi tikere ma loka kichene mati ya moro kita kibi yubo kere foyo tutwal aleki ugum ke beri utie ubet mabe wakoro neno pavulo mai gurguru wa obotu kidong trumpet evangelical revival wano bi kilo barre wicha beach and I Ortlega mameku wek kigu wi Ortlega wek lega uwaranyim ni yeo beta duong kiniga dok piny dano ro kit kwogi kachela chel ana foero ma mete kigwa amen poe 12 Komia beach me Amoro district la dit Michael Akony minwa kona te kwedwa yup me kumalo walore pe nirmatin giqate ke kan yue ma chek me chatawul ka du chen berkere me gamo we kiboten man yup me tuj pacheng anya Michael ya chel no tangwanta na chel Faiva FM Season manyen turo tima odugo Lawin Radio pay king lokum turo kia chil nota ngwen tonna chil Faiva FM kama wakili lokum turo mapatpat local national ki international sport wadilo boxing tennis ngwech netball kima polata ching barja we chia beach chawa bor meo chabu ngwen mediching ichia bichil chawa bichil meo chawa bor mediching kadong iching chabit pay king the Sunday sports and music chawa bichil meo chawa bor mediching kama warubu we ki lokum turo kadong wabikili live commentary ituru mabejo mwa yeroge kia chill nota ngwen tonna chill Faiva FM Comme la telani ki telane ino report keyboard la telani ma a keyboard ga mente mamalo onyo jemi moti me otmoko chik keje imi ongech it MP mamegi dochu alo report I kompego ma pat maguru komu me gamola pengman Inside Parliament, ichengcha biduchu chawa achiel, waichawa dek motiang, ki achiel no rangwenton na achiel. Faiva We have had situations where we have gone through distressing moments, memories that at times leave us feeling stunted. As humans, we all have experiences in our lives that leave an indelible mark on us. Some of these experiences equate to trauma and traumatic situations and shape us much like our happy and joyous moments do, though perhaps more powerfully. To learn more about trauma, listen to a program on trauma counseling every Monday from 4 to 5 p.m. only on 104.1 Faiva FM. Community. Lokumane akwero. Why we deal come with Doraja? Because of la Peru.
Nyako mo chero yache gang kwam. Mera mena imu kumaru. Manyuri yo bangti andiang ti kalope. Yo me feva. Jebe chai ne kwa wa luong nye pe luong nge. Yeti ka kama ma ding ngom ne be tek. Ma be kai di wo ke be da lo ka bur. Lo ka le pu ka le wo pu. The community. Atamu ni mo kwano ni bere piere teka dida. Da kwam be. Chu kumbedi ni